I veliki pozdrav burazeri, nevjerovatno smo se približili brojci od 100.000 pretplatnika, tako da svi opalite po subscribe-u kako bi što prije uzeli to srebrno dugme. Također možete posjetiti moj Instagram profil koji sam ostavio u deskripciji ovog videa gdje možete slati zanimljive priče koje se mogu naći u nekoj od epizoda na Balkan Alert kanalu. Hej, to sam ja, Kaneki, dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i hashtag srce srce za cijeli Balkan Alert crew. Jeste li mi dobro, zlikovci moji? A prva priča je vezana za ni manje ni više nego Balkantube Fest. Naime, oficijalna Facebook stranica Balkantube Festa je objavila post u kojem je pisalo gdje ćemo jesti ćevape u novembru, pa u Sarajevu. Pratite nas, hashtag Balkantube Fest Sarajevo. Također, koliko sam ja razumio, Balkantube Fest koji bi trebalo da bude održan u Sarajevu u mjesecu novembru će biti nešto kao produžnica Balkantube Fest organizaciju u svrhu proširenja Balkantube Fest zajednice na prostore XU. S tim da će se, koliko sam ja shvatio, Balkantube Fest Beograd ostati u istom terminu u kojem je oduvijek bio održavan. A druga priča je vezana za Rastu koji je uradio diss track na Janka, pa da poslušamo. Ustajem, budim se, otvaram oči, jedva gledam, bio sam budan do kasno u noći. Ulazim na YouTube da vidim šta ima novo. Janko je zbacio klip, koji je kurac ovo? Janko je naravno uradio reakciju na diss trackove koji su urađeni na njega samog. Kako i šta je sve rekao možete pogledati na njegovom kanalu, no ono što je važno jeste da je poručio kako će vrlo vjerovatno uraditi diss track kako bi odgovorio na prozivke. A Amir Hadžić, sudeći po Instagram storiju, ima problema sa anonimnom osobom. Amir nije specificirao vrstu problema, no na Instagram storiju je napisao: neko iz tajnosti je izgleda opasno krenuo na mene, pripremam video u kojem ćete saznati sve detalje i snimke telefonskih razgovora. A LV Studio, odnosno ovog puta samo Vukašin, je izbacio diss track na većinu balkanske YouTube scene, pa da poslušamo. Pičke, nastala je tama, Vule postao reper i nastaje drama. Neki animi, baca glupe rime, malene braćale na to se lako prime. Ilija, Benjak, negativčina teška, ali konj može po muldima da me češka. Nedim, zima, jako sranje vlog, a Zorana piše još gluplji blog. Neki youtuber, velika je sisa, nesto odmah posle prvoga disa. G-Bros imperator, prave disovi lažne, jer su željni jako puno pažnje. Igac hoće da uđe u dramu, ali ako mu ja dođem, napravit ću mu tamu. Jebem vas usta, sve vas treba sjeba. Reći se da sam ja željan drabe, ali nisam. A The Secret je izbacio dirljiv video u kojem je podijelio potresnu informaciju. Naime, on je podijelio sa svojim gledaocima da mu je baka u bolnici i da je u jako teškoj situaciji, pa da pogledamo. Ovoga trena sam se vratio iz bolnice i nije dobro, fakat nije dobro. Kužite na šta mislim, prvi put u životu nekoga gubim i fakat nije lako. Ovu nedelju neće biti videa, imam par videa snimljenih od prije za Džumbusi, za svoj kanal, pa će to vjerojatno ići sljedeći tjedan, tako da ne brinite. Volio bi da dođe doma iz bolnice, ali mislim da je to jako teško. Mislim da ima upalu pluća koja se širi temperaturu i ima preko 80 godina. Htio sam samo napraviti ovaj video zbog nje i podijeliti sve s vama da mi bude lakše. Ovo je prvi put da mi se dešava to. Jebeno je teško. Znam da neće čut, ali želim samo reći baki da je volim i da nek bude dobro, da mi je doslovno kao druga mama i stvarno će mi faliti jako ako ode. A Vavana zajedno sa Davorom Gerbusom je dala mini odgovor na Vedoxov diss track u sklopu reakcije na YouTube kraljicu, pa da poslušamo. Šta to slušaš, molim te, krvareni uši, ugasi to, Isuse Bože dragi, ne mogu. Ovo je pravi diss track, slušaj ovo.
I to bi bilo to za danas, a vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama, burazeri.